Ćao svima, ja sam Aša i dobrodošli na moj kanal. Like, share, subscribe, a tema današnjeg videa bit će jedan od dugo očekivanih parfema na kanalu i u pitanju je Narciso Rodriguez Masque Noir. Ostanite sa mnom do kraja videa. Prije svega moram da kažem da je ovo jedan od parfema za koje sam dobila najviše komplimenata, ne samo ja, nego i nekoliko mojih drugarica koje su ga kupile čim je izašao. Izuzetno senzualan, puderast, mošusan, to je zbog mošusa, sveden parfem, nije agresivan, prosto pri samom nošenju nije agresivan, nego je kao druga koža, toliko se lepo stapa i one su također posvjedočile da su bukvalno svi pozitivno odreagovali na ovaj parfem i mislim da to jeste karakteristika svih Narciso Rodriguez parfema, da nisu previše komplikovani, da nisu teški, da su veoma lagani za nošenje i da ne postoji neka starosna granica za nošenje njihovih parfema. Kao što možete da vidite, bočica, dakle ona je providna sa ljubičastom tečnošću zato što je u gornjoj noti šljiva koja se negdje i osjeti pri samom otvaranju, zapravo se osjeća ta sočnost. Osjeća se ta slatkoća i sočnost. Zatim imamo belo cveće i imamo jelensku kožu. Kad kažem jelensku kožu, znači mislim na antilop. To je bar šumast miris kože, znate kako antilop miriše. Dakle, jeste kožasta završnica, ali ne teško kožasta kao kod nekih drugih parfema. Dakle, vrlo suptilna, presuptilna. Parfem je puderast, mošusan. Taj čuveni Narciso mošus koji je onako utopljen, koji je tako mekan. Voćne note, vanila, slatke note, badem, ima taj miris kože. U principu linearan parfem i obično za parfeme koji nisu previše komplikovani i u kojima dominira obično jedna nota, mogu uvek da kažem da su parfemi koje možete donositi uvek, u svakoj prilici i mogu da budu vaš zaštitni znak. Prosto ako otkrijete koja nota vam je omiljena u parfemu, šta je ono što volite da dominira, evo ovdje je akcent na šljivi, na primjer, koju notu obožavate, na primjer, neka bude šljiva. Onda imate Marc Jacobs Decadence. Ostavit ću vam sličicu ovdje u ćošku, dakle to je čista jaka šljiva, ovdje je veoma suptilna, veoma mekana, kao druga koža. Parfem je izuzetno nosiv, kao što sam rekla, ne postoji starosna granica za nošenje ovog parfema. Godišnje doba, za svako godišnje doba, za noć, za jutro, za dan, za svakodnevne prilike. U principu, topla preporuka Narciso Rodriguez Masque Noir. Probajte, istestirajte. Znam da sigurno imate da ga uzmete u Sephori i verovatno i u nekim jačim parfumerijama. To bi bilo sve od mene za danas. Vidimo se u narednom klipu, ponovo mi pišite komentare, pišite me šta biste voljeli da obradim kao temu. Biće još nekih zanimljivosti, spremam svašta nešto na kanalu, tako da budite u toku i vidimo se u narednom videu. Ćao!